Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a milihay. Nikaw rira, mga ay kita pakay ni ipakirasan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujwa no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a milihay. Nikaw rira, mga ay kita pakay ni ipakirasan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujwa no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masaopo kita a milihay. Nikaw rira, mga ay kita pakay ni ipakirasan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujwa no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Amipatala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita。 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Mami sa tapang to ko lehai no mita. Sinanutan ita ko falujwa. Mi mokto kita.
Malah selesai kita pahamak rumah liu kita tini fang carai lah liu semuot sepat puro iraku sepat fang carai lah liu semuot sepat puro iraku sepat. Katlamaanku ulah wamaita anu kavaliosan pacafayenda anu ikangaayan rarit mitiput ni palipakak tu falujo palasawatu Solinai cingra pa ini sakalemer lam saya cingra pa ini to sakaciri katai ita ama urip ahoit lautami Tatlamaanku ulah nuamaita anu ikavliosan pacafayenda anu ikangaayan rarit mitiput ni palipakak tu falojo palasawatu Solinai cingra pa ini sakalemer lam saya cingra pa ini to sakaciri katai ita ama urip ahoit lautami pahamat. Mi tolon kita. Matumusay ku ulah sila itay wama niam i kakarayan. Talamikan siya kami to pilipot to miso to matalifay to cecay lipay. Anini rumiat malatsay kami itini luman no paitemek ami pacakat to taong. Cecay to pilungos to sa pakalemet no miso itini tamyanan. Omaaw nanay naiteka tangasa paharikan ilaay ku fangcay atingo ami kapo to lehay nunyam. Ta anu itu atu kami ami taong itisonan pakapilayat kami to katufahay mikumi no miso. Usa katanagtag no orit nunyam. Usa katanagtag ci ichel o PTR nunyam. Patururan niam kapan no miso ko lehay nunyam. Nanay makarit no miso o nini kakalimulaan tatukian. Mikansya kami pakaningangan utapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Malatsay kita mi saosi to suanu kawas itini fang caray curral. O sa saosian numita itini maruku saka sepat at sefang 25 tangasa sepat puro iraku cecay tusir. Maruku saka sepat at sefang 25 tangasa sepat puro iraku cecay tusir. Ufulih no fang cay curral ano o falohay sesyo itini semuot 50 iraku turu frih. Ano o katerangay fang cay currali itini falohay kataterekan 40 iraku turu frih. Itini maruku saka sepat at sefang 25 tangasa sepat puro iraku cecay tusir. Anu mafrih to nomita pamata hainta minengneng sa osian numako. Suasa itini fang caray curral. Tahataraya to tatata miracar kita taira tirau rawats han ni yes sumuar ko ni sawawaan ningda. Saka diasen nangda ko finaulan mi tala to GS itamina. Ta mitlakaw ko ni sawawaan
to tamina marahakelong atau cingra daerah. Idah ca ko rumah-rumah tamina mi hakerong. Itihai dari fahar sa ira ko varios I fanau. Ma tapsie no tapri ko tamina. Sakatumesan satu to nanom. Cita tangar sa ciyes mafutie I pakaikor no tamina itia. Palalan no ni sawaan ciyes sumuar. Singsiaw o mamapatay to kitai cai pikihar kisusaw han nangda. Luar satu ciyes palimoot to fari. Kak tumerep palimoot hatsa to taprik. Asay-say to han ningda. Terep satu ko fari sarimatat satu kuya fanau. Tapaswa sa cingda to ni sawawaan ningda. Nawiro matarao kamu. Nawiro awai ko pasolin no falujo namusaw han ningda. Tataang kutalaw nangda saka sa swa sa cangra. Umaan hakini kunini atamtaw. Halu fari atu taperik amitengil to suan ningda saan. Liawan ako sanukaping mi saosi. 当天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡湖到对岸去吧。”于是他离开群众，耶稣已经在船上等着。门徒上了船，就带着他走。另有别的船只同行。湖上忽然刮起大风，波浪冲击，浪花打进小船。 船几乎灌满了水。当时耶稣在船尾靠着枕头睡着了。门徒叫醒他说：“老师，我们快没命了，你不在乎吗？”耶稣起来命令风静下来，又吩咐浪停止，风就停住，湖面平静下来。于是他对门徒说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？” 他们就非常恐惧，彼此说：“这个人究竟是谁？连风浪也听从他。”以上。O tatapangan, o patusukan, o laya penumita akimat anini rumiat, mikaput jiyes iti tanan, mikaput jiyes iti tanan。耶稣与我们同在，这是我们今天要一起领受的主题。 Unani sa osian numita suanu fangza jutal anini I ukana naman numita suanu kawas kunini opi paterep ni yes tu farios I fanau sanai tiril。今天我们所读的经文是非常熟悉的一段经文，就是耶稣停止风浪的一段记载。说在第你fangza jutal itiai urataya tu kutuki mita kau yes atau nisa wawaan ningda tamina amilazal tu fanau atau ilahca ku rumah-rumah tamina malah hakelungai janglanan. Tama futi yes itini paikor no tamina saan ku tiril. Ruru suahsa ku fangza jutal tadi fahar sa ira ku farios I fanau. Tataang ku fari tataang ku tapelik mapapsih no tapelik ko tamina ta saka tumesan no nanom saan ko tiril。当时圣经这样告诉我们，在夜晚的时间，耶稣和他的门徒要搭船，要渡过湖到对岸。当时候也有别的船只同行。突然湖面起了大风，波浪的冲击让船灌满了水。第二，matalaw ko ni sawawaan saka palal hantunanda ciyesan amilungo tupipa orip ni yes ijanglanan。当时门徒看到这种情形，非常的害怕，叫醒耶稣，希望耶稣能够救他们。Ta parimo sa ciyes tu fali atau taprik I tangsur tumerep toko fali atau taprik sarimatat kuriat awai toko taprik saan kutiril tinifang在这来。耶稣就斥责风浪，风浪停住了，湖面一切平静。Tapaswa sa ciyes tu ni sawawaan nawiro awa ai hoku pasolin no falujo namusao han ningda mili在。接着耶稣对门徒说：“你们为什么还没有信心呢？”
Baka nito na siya no fang在出来，萨利嘎嘎马布隆马哈拉登no mako，我只在拉六 no kamangay wawa。Mikaput ku tapang itamina no mako，ta在tu katalaw kako to farios saan ku uris no na sa pahame拉六 no kamangay。从这段经文里面，我想到一首儿童的诗歌，歌词这样写：有主在我船上，我就不怕风浪。Sarika kama pulong yung ayaw kita tunini katalawan lifongi. Nanay, mangarap kun katanagtag no pasolin no falujo no mita. Pakasolin to pikaput no tapang matumas ku dihatay no falujo no mita。盼望从这一段经文里面，当我们面对疫情严峻的时刻的时候，让我们有更坚固的信心，确信主耶稣基督的同在，使我们心中有平安。Apakah itu na suanu fang在主拉，sakat在我哈拉等人努米达萨里嘎嘎，刷在地尼fang在主拉马阿拉努米达，itia i misi ayaw tu tataangay ataperik atu farios i，刷在fang在主拉。o matalaway umaraw-raway ku falujo no nisa wawaan。首先，从经文里面我们看到，当门徒在面对风浪的时候，他们的心中是充满恐惧和忧虑的。所以放在主他有米拉高基耶斯阿杜尼萨娃娃安杜达米纳阿米拉扎杜烦恼伊乌拉塔亚杜伊迪亚萨安。圣经告诉我们，当耶稣和门徒要搭船渡湖的时候，已经是晚上的时间。那kita mifutingay sa likaka mamimafana kita. Yung masala kita mifuting itatayay. Ano away ko fuis, ano away ko fular, ano away ko raw-raw ihkari. Sa tuot man itini italiyok. Away ko fana numita, itsua ko pasayraan no tamina. Away ko fana numita, tahatsua to ko rakat no tamina no。经文告诉我们，当时搭船的时间已经是晚上了，而我们所有从事捕鱼的弟兄姐妹都知道，当我们夜晚出港要捕鱼的时候，如果没有星光，如果没有月光，如果岸上没有灯光的时候，周围是黑暗的，我们不知道我们的船只行进的方向，我们也无从知道到底我们船正确的位置在哪里。Ta upinangan utamra ami ayaw tuninya termaksa dikaka在kaca mamatalaw ko falu joy。当人面对这样的情况的时候，人必定会有恐惧跟害怕的心理。Rumah satu matia o tataangay fali matia o tataangay tapelik go masamanay patas atururay no urip no tamlaw saan kita mipatinaku。另外，我们对于生命当中所遭遇的困境，我们常常会用风浪来做比喻，来比喻我们所遭遇的困难。但upinangan numita utamraw maritemo ku patas atururay在kaca maraw-raw ku farujo mararum matulad ku farujo numita。而一般人在面对生活的困境跟患难的时候，会有忧虑，会有灰心丧志的情绪。urasaka yung misausi kita tunini aswanu fang在sutlali na mafana kita sa rikaka. Ilay atsa ko talaw, ilay atsa ko raw-raw no falujo no mita utamlaw. Urarima ukatalang saan no urib pinangan no mita utamlaw kunini sa rikaka。所以，当我们读这一段经文的时候，希望我们也能够明白，人总是会有恐惧、会有忧虑、担忧的情绪，而这也是人性的软弱。Tama madasal uya ni sawawaan ni Yes atau rumah-rumah amit uray ci Yesan atamlaw kita. Yung misi ayaw to maan atlemak matalaw maraw-raw matulad ku falucoy. Latek honi-honi matawar no mita. Ila ay ci Yes mi patsafayay mi kaputay ititanan。并且我们有时候也会像耶稣的门徒和其他同行的人一样，在面对恐惧、在面对忧虑的时候，常常忘记了主耶稣基督其实也在我们的身边，与我们同在。Anu ika pahlasan to, anu ika rurayan to no urip i.在Pilias kutapang ititaanan. Nika lahotlay matawar ita, mikapot kutapang ci Yes Kristo ititaanan。
事实上，即使在患难跟困境中，主从来没有离开过我们，但我们却很容易忘记耶稣基督与我们同在。Sa kapag nito na suano fang在出米把一这单难，ta unini i o haratengen o sakatanegteg no pitian ta sarikaka。所以从这段经文里面，继续要鼓励我们，o sakatusa o haratengen no mita katanegteg ko falu suat no mita apakah sorin tu tabang。接着这一段经文里面，第二点我们要思考的是，圣经说我们当要对主有信心。Wali mo o ciyes tu fari atau tapelik i tangsor tumerep tuku fario saan kutirit itini fang在主的。圣经告诉我们，耶稣命令风浪之后，一切马上都变得平静。在kunanu ichenu tamsau kunini utaramana ichenu tapang ci Yesus Kristo mi pa orip tu tamsau mi pariharai tu orip tu alumanai。这不是出自于人的能力，这是主耶稣的能力，使当时的人能够感到被获救，能够感到主所赐的平安。所以都萨利卡嘎马波隆，一定以在卡菲罗努一阵努tamsau atlemak i人有tapang ci Yesus Kristo ko pitiran nu tamsau saan kita omit orai tu kawas。你告里达，安努在卡tanuk te ku falu cuat nu mita pasolin ci Yesus Kristo an i anu在卡tanuk te ku falu cuat nu mita amiti tu tapang i在pakatinaku kita tu piliput nu kawas，在pakatinaku kita uyanai kawasai ari halai。人所不能的情况之下，对于基督徒而言，唯有主耶稣基督是我们的依靠。但如果我们对主没有坚定的信心，我们就感受不到主的同在，我们也没有办法感受从主而来的平安。Unini aswan no maruku i umi palalai di tanan o paoripai atapang ci Yesus Kristo o pilimekan no orip no mita cingda o pitiran no orip no mita cingda o ichen no mita cingda o sanai ko suan no fang在主拉阿米巴一这大难萨里卡卡。这一段马可福音的经文，事实上在提醒我们，主耶稣基督是我们的救主，我们的避难所，我们的依靠，也是我们的力量。你告里啦，anu在个把soalin kita tutapang i ta zua i tatihi cingda mi baca fai tanan awa ai kuri hatlai no falu cuan no mita。但如果我们对主没有信心，如果我们不相信主，即使今天主在我们的旁边陪伴我们，我们仍然无法感受到平安。anu saosian no mita kunini a sakasepad a cefang no maruku i satu umi pasifana itu tamlau ka tanekte tu pasolin no falu cuan ka tanekte ko pitiel sanai ko pasifana iti tanan。如果我们读这一段马可福音的第4章，其实就会发现，这一段经文都谈到有关信心的教导。Katanute ko pasolin no falu cuan ta pakaaraw ko tamlaw to kitakit no kawas ta pakatinaku ko tamlaw to saliput no kawas。Katanute ko pasolin no falu cuan ta pakapilayat ko tamlaw to kaluvahay asa pakalemer atau mikumi no tapang ci Yesus Kristo。当有坚固的信心，人就能够看到上帝的国度，人就能够经历主的同在，人就能够领受主所赐的恩典。你告里拉说啥几耶斯？他说：“ila ai azaku patles, ila ai azaku rurai no urib no tamsau。”他说：“mari temu azak kita tu masa manai asarifat。”你告里拉mi kapo cinglai tanan ta umaan hoku katalawan no mita sari kaka。耶稣在经文里面要告诉我们，生命虽然有困境，虽然会遭遇到各样的试探，但他与我们同在。若是如此，我们还有什么会惧怕的呢？Umi tirai tu kawas atamlau, zai tu karurai, zai tu kapatles, zai kasaan ku suanu fang zai zulah. Ni kau lida, pahapinang jiyes, mikapo jingda ititanan。圣经并没有说有信仰的人就不会有苦难，就不会遭遇任何的患难。圣经没有这样的说法，但是耶稣说他与我们同在。那一定你kata taang no di fongi，在kadang mafana kita mi pinaon kalau semak no tireng，pakasorin haja kita to bikaput no tapang ci Yesus Kristo。tak matumas ku di hatai no urip no mita，tak matumas ku di hatai no faru cuan no mita。pakasurin tu pikapun no tapang tanan。
盼望在这样疫情严峻的时刻里面，我们不只是凡事上都小心注意，更确信主耶稣基督的同在，让我们的身心灵都得着平安。米多伦吉达，我们一起来祷告。Wamanyam i kekerayan miliau kami ami pacakat Tuhan sya i keayau numiso. Yomi sya ayau kami tu hatinya a katalawan a lifong i pakasorin kami dengkiso ko piti eran nunyam. Pakasorin kami ilaluma no sini ata numiso jidi hatai ko urip nunyam. Nanai wamaau pakani tini suanu fangcai cutlal miliau kami ami harateng tu katatang caan no tireng atau miliau kami ami safaluco to ni kata tamaan no dihatai no miso. Nanai tanutuk ko pasok di no faluco no niam ami tier iti sonan. Ta anu masaman ko urip no niam i pakasorin to piliput no miso ama tumas ko dihatai. Ikan siya kami wama pakaningang anu tapang ci Yes Kristo a mitolon. Amen. Tutu o sasitulunan masasitlama tuki kunini. Usakat cai utatulunan nomita sarikaka. Midungos kita tubi patanatek no tapang no pasorin no faluco nomita. Mangarap unika talaw garaw-raw no faluco no alumanay misi ayaw tu nika tataang no lifong i. Nanay unika tanatek no pitier nomita i. Pakatinaku kita tu dihatay no kawas mi kaput tanan. Sa kapurong kita mitolon kita. Omanyam i kekerayan dalam ikan sya kami. Pakani tini suanu fangcai cutlal miliau kiso ami palal tu faluco nunyam. Sorina itu cai pidias kiso i tamyanan anu umaan tu kumari temohan nunyam i mararit kiso mi pacafai tamyanan. Ika rata marezat kami o ni sawawaan no miso. Honi matawar ira itatihi nunyam ira mi pacafai cies i tamyanan ira maroai itini faluco nunyam kutapang. Yung misi ayaw kami tumaan na karurayan kapatasan at lemak i matawa tununiam kunini at lemak. Nanay wamaaw, baka ni itiniswa no fang sa cutlal. Upidiaw no miso ami pala tu faluco nuniam i. Nilaw kami ami harateng tu katalang sa anu tireng da masalucur ku faluco ami tier i tiswanan. Da coa irai atsa kururay at parles no orip nuniam. Nika pakasorin kami wama. Cai pidias kisu tamyanan. Pakasorin kami. Pacafayay kami ito dari Yes Kristo ami lama i tamyanan ami kepakawanan tu urip nunyam. Nanai pakani tini suanu fangcai cutlal mangarap nika tanutek ci icer o pasorin no faluco nunyam. Mangarap nika tanutek no faluco nunyam ami tiar ti suanang wama ikan sia kami ito sini ata no miso. Yomi si ayaw kami ito ni katalawan alifong ucai kafiru no icenu tamtawasaan kami i nanai tapangaw mararit kiso itini i tariok nunyam mi pacafai mi parihatlay tu faluco nunyam mi paitso tamyanan tak kimer kami ami si ayaw tu nini katalawan alifong pakasolin tu dihatlay no miso mi kansya kami wama sakatusa utatulunan no mitas sarikaka nanay o malatsayay ko faluco no bulong no finaulan ami tenah tu nini katalawan alifong nanay mapala no fangsa aslingo ko faluco no mita mafana ami pinaon o kalusemak kita tak cai tu kasasilenga kita tak olumasa to nanay parat saya no kawas ko faluco no mita bakani ulah no tapang amasa si tolon masa si paitsel masa si hinom masa si sama kita turunan no mita ko mitliputai tu atata ai a ising kangkufu salumi al sangda matayar nanay liputan no kawas sangda patanen teken no tapang ko faluco nangda turunan numita o tapatapang o kakeritan no kitakit nanay ira kunay kawasay ataneng amafana changra maanen ami tena to hatini ay akatalawan alifung turunan numita ko mapasesay asari kaka bakani tunini atataangay alifung ihi papina-pina lumah inukaya itu ko parururuma nangda bakani ci asasa mapatay turunan numita nanay usahinom no kawas mi kapot i sanglanan nanay tumasan ko sini atan utapang itini urip nangda ta mararum changna mi si ayaw to pidias no parururuma nika nanay udi hatay sahinom no kawas itini isanglanan sa kapurong kita mitolon kita
Omaniam i kakerayan miriau kami ami paturut iti suanan to porong no finaulan o kitakit no niam. Misi ayaw to hatini ay katalawan alifong nanay palat sayen no miso ko falutso no niam. Omaaw paturut niam ikapan no miso ko tapatapang kakeritan no sefo. Nanay ila ko na iti suanan at taneng cangra. Amafana misanga to maan rikes. Mafana cangra amaan ko lemang ami tenak to hatini ay katalawan alifong. Omaaw paturut niam ikapan no miso o matayaray itinipiu ing kangkufo atau ising sarumi arsa cangra amatayar milipo to ci arasa ay atam tau mama au nanay patanuteken numiso ko urip nangda nanay parihatayan numiso ko falucu nangda nanay makinin numiso ko ruray nangda ta matumas ko sa pakalamer numiso mama au paturutan yam ikapan numiso o cipadasay asari kaka pakanini katataang no difung i alumanay parururuma alumanay kate ira togo mapatayay minukayay to asari kaka nangda mararum cirusa sangda misi ayaw to hati ni ay mapatay ko parururumai umirungos asa kami nana usahinum numiso itini i cipadesay asari kaka nana udi hatay numiso matumes itini i mararumay asari kaka nana bakani pitira iti suanan i pakatinaku kami to sahinum numiso nana wamaaw mararir ami palad ko fangsa atingo to falut sa nunyam tama fana kami ami pinaon to kalut lemak no tiren ta cai to sakat sao ka sa silenga to hatinya akatalawan alifong paturo nyam ikapan no misu ama nanay matumes ku di hatlay no misu itini polong no kitakit itini iluma no paitemek itini urip no polong no finoran mikansya kami to sini atlat no miso nanay unikalat say no niam masasi lama masasi paicer masasi hino masasi tolon i pakatinaku kami to pikapot no tapang ci Yes Kristo pakatinaku kami to rihatlay no miso mikansya kami wama pakaningan no tapang ci Yes Kristo mitolon amen. Lolo mi pacakat kita to kingking umahliw kita sa pahmak alatliw tini i 70 ira ko falu. Pacaofen ku kawas apaca katutiren anuli pahakai itu ano patestui cai ko mami tulas kaku ami toor itapang pulungan ami pacakat ko orip iciwamaan pacaofen ku kawas apaca katutiren saluculen ku faluco ato orit matayar cai ko mami tulas kaku ami toor itapang pulungan ami pacakat ko orit iciwamaan. Malatsay kita milayap to sa pakalamer no tapang ci Yes Kristo. Nanay, mararir aratamuanan ko sa pakalamer no tapang ci Yes Kristo. Ato talamanay ulah no uama akawas. Ato nibikapot no fangcaray atlingo itamuanan amamin anini taita itaots. Amen. Mi mokto kita. Lulu ira ko papina hokok sakat cai hokok mapana kita sari kakak tanggal saat ini
tataangay hoko lifong saka o lehay no kiukay pahanhan ho amatini ta kita o pulong no sari kakak mga ay pakani ini pakilatsan no kiukay sa perehay kami ato unini ani sangaan no kiukay eka malatsay kita itini iluma no paitemek ami pacakat to taong saka tusa hokok matui ayaway sual o rikes no kufa kunini anu ila ko minukayay ami syakayay sari kakai katayra itini irincho apatirit o ngangan no misyakayay sari kakak o saka turu hokok nanay kita upolong no sari kakak o nanu ulah no falutso no mita mi pakingking mi lama to tayar no kiukay kau kingking no mita mga ay patay ni itini ikiukay paturo ci amunan anunsa paruan itini materi ay ipaputar sa pipakingkingan haku o saka sepad hokok o falohay hokok kunini tunini amihsaan o turo pulo amihsaan no ciukay no mida ila ay kubisanga no ciukay to bikinin rikot tusa suot ko rimuot ko pipaatsa ta kita o xiao zhuchang no kasakumi o tatayra itini iluma no paitemek no sari kakak no mita amitoki to papina ko kangarayan no luma no paitemek ta patiritan itini ci xiao zhuchangan ko ngangan no miso atau papina ko kangarayan no miso rikot nanay pakani itini kalatsay no mita no nini demak mitsukar to nini demak saka ngaay masungira ko tayar no turu apuro amihsaan no ciukay no mita hanno ko mi hokok nanay mararit kita mitulon mi lama to polong no finaulan to saka ciican no mita matumes ko diharay no tapang mitena to nini katalawa adifong nanay mapadamet no kawas kita pingan